Taro mali loba langis to bali bara huo kata baji ma ande. Te hala moro bazura heberai o faza fele delu ngabua si fitu irugi ngabua si fele bito. Mane taro mali loba langi. Mi tera-tera te demi zolohe ami ande. Sino mangombaha kemi taro mali loba langi. Ai hula la lara mi tengani. Bami ohiai wa matira ande. Yesu keriso ande baya iya ya mana. He menewi bahe maahe. Bahe irugi zila aito. Bai mi be ni danisi ami. Baba mahal sino o yang avala sino fabe. Si seki sana moroi baba aha kedede. Te abe edede. Babai baga. Bazila hare zaner dae. No soheda naha ba me sumange. Bazila tola manga zangai halawa anda. Banose anda. Baero golomba sewa sate tunu na sizaliwaliwa badana anda. Ni ohe gere sebuah do bani amonia. Anda fametahore. Anda gei bairombawa gali itaha ba makau Yesu. Inae I amonia banua donia anda. Bamesimana badamai itahania. Baero golomba sewa. Badatalui wangu aya ya iya anda. Le esakeda badae banua sila tibule. Basiso dania ni aluita. Badata fafa emae khenia zumange fanuno khelobalangi. Babai mamale-male. Ya ia buah-buah bebe sangumbah khatinia. Bai mi olifuge ami. Baba nolo sinumana. Baba dolo tolo anda soma silobalangi. Sazumange simana. Mi fonondongo lizolo hea ami anda. Bami oe. Ya ira sazanaro tedemi anda. Khera te zofu-zofu lidania. Ena omuso dedera. Wangombaka. Ba ena bai mangar-ngar ira. Tenga saso hare amida Iru kita daro mali lobalangi. Manganda ita. Umabaso daro mali masoaya. Baida na dedema maengerenusi. Fatenge khema geheyamani amoni. Ena soaya. So khema ba aboto badede. So khema berdalinga somasi mamondongo. Tede si teboka somasi ni fo si soki moro badaro malian. Ba faurima sabele baba malua ya iya. Fahuhuo khema dama funondongo yatuhu. Amaina ni omasheba khuzoaya wa baita fefu yahum. Salam. Ta suno lobalangi ba ta ande sohagele. Ba zima ande ifuli faluha ita baba muso dede ba nomo lobalangi. Baba amai mamondaga ya iya baba musumange baba banuno tei lobalangi ande. Muso si baita dede ba befundugi dana hia ande ba tatema guraha si sehi si otarai daromali lobalangi. Amaina ni omasheba khuzoaya molo berahuhuo ni fatuna khada bazima ande sete hala moro bazura heberai faza fele delu ngabua si fitu irugi ngabua si fele bitu. Ubertai baba mai mataro mali lobalangi ande si fafana sibai bahwa surah heberai ande asesela tetei ia surah siletei atau Bali Yunani lamane anonimus, Indonesianya anonim atau tanpa nama. Surah Heberai ande tetanda sai ke ia bazi sambua banua ni Yehuda sifaduhu tede bah Yesu Keriso ya ia ji sambua ngasi ni Yehuda sinomondei agama Yehuda ande. La ondasi bafatuhu dedera balatema age Yesu baba aurira. Moroi badae faafaduhu dedera ande bah Yesu Keriso banogi tobali faabushi bai dedera. Tobali faatosasa gera erara. Me o yang avale ba makau. Ba o yang avale ba ngehendege. Si otarai moroi baniha sambe famati. Me aboto di badada da bagina tedae. Ba fau ira atau hidup berdampingan. Bersama dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus secara pribadi. Irege bagota luar berbaktibai manaha. Faafehe ande. Irege sozinoi fahal Yesu. Baginata sinolumale baluono bahas sambales ifuli iter tedera
agama sifafana ande ba olifu ira maha Yesu irege sozang uma mainan yo masih ba kezuaya ena larei zino ifaha Yesu ande modani bada ifa ema bada romali lo balangi ande ena sodi to bali famarodede ena itera tedera zino mama ema taromali zo aya si to bali ni o era li baba me ehera fa aboto badede baba auri si eroma anda ite mas to bali tei badaro mai lo balangi anda imane oli. Hani oli badaro mali ande ama ina nyo masya bakhezo aya jelas ifatuna kheda bangabua sifitu imane mitere tere tedemi zolohe ya ami anda sino mangumbaka khemi taromali lo balangi. Sino mangumbaka khemi taromali lo balangi. Ani hazi no mangumbaka taromali lo balangi ya iya Yesus so aya ita Yesu keriso sino may toba gulidana sino may mate salahida irege mate ya barefa ba ite hege ay tunosonia baba ngaheli ya ita ba huku hore anda balala halawa sino ifalwa Yesu ite magaitu hoga matunewa ba si ande imane Yesu samater satula Bapak Ibu niyo masya ba khezu aya Badaro malilo balangi ande sotelu bale zitobali ni tengenida. Si fefena si bai, ya ia da ama ina nyo masya bakhezo aya, imane tuho megini, Yesus sama tere satule. Sara, ta tere tede zino mangombaha. Ni fatunanya keda bangahua si fitu. Ama ina batali fusa nyo masya bakhezo aya. Fanere tede sama tere. Sino mangumbaha taromalilo balangi, angi luahania, beimu olifu genda enoni samater. Sino mondenia babangumbaha taromalilo balangi meluono. Ni faluada ia ena tater tudo daira. Bata tengeni gei fefu, he ibisa gai hulalalara. Ba ibe khedaba marodede ena egei ta ohiyai wa matira ya ira sino mangai lala halewa ande. Dozim banuani akiriso samati. Bamoguna sibai maneretede he ibisa bereta duria somusodede ande tobali fangorifida. Abo toba dededa na le ena sanuriyai getaromalilo balangi ande batola mana bagi nete ande le mana nasa sifaluha ita turia somuso dede ande. Irege, baba maronia ya ita ena eta ter tededa sino mamahau sino mamater taromali lo balangi ande imane sebuah ungkapan ama ina nyo masya bakhezo aya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan dan menghargai jasa pahlawan-pahlawannya. Ifatuna kheda ama ina bahwa Yesus inoto bali duma-duma si sehi si ofena kheda meya ia zino molohe bamanuriai geturia wangorifi ande. Yohe kheda wa omuso dede. Itete ay fadara mainan yo masya bakhezo aya ba ifatengi gendani fahanya Yesu. Bamanuriai ge baji sagere ulidana. Tola danya tafahela bamatayo faza 20 awalu ngawasi felejiwa irugi zitu abulu. Natahoga kita osisi bagalugaluzuran ni amoni si fafena ama ina basogei nda enoni ni oguna elo balangi babangumbaha si dedenia ande si mana ira sama ele atau para nabi dan si manegei ira sohalewe tanabe ni fadhu si tede babangai halewe fanuriyai ge ba fundenia ande. Dua imane tuha megi Yesus sama tere satule. Dua tafaduhu walehnia faatibula. Ufatuna kheda amainan yo masya bakhezo aya badaru mali lo balangi ande itoranga bua siwalu irugi zifele ena. Hada mana duna-dunanya kheda bada amaina ya ia da he ibisa wa maduhu wa Yesu keriso le faatibula. Fehede dae no sambua ya famaduhu bafanghendege atau penekanan, penegasan moroi bazanura surah Hebreyo ande wa Yesu Kiriso ande le faatibule ma imane bahaya ia ya ia mana. Ibe ekheda keterangan bataan. He menewi, he maekhe, bah he irugi zil aitu.
bangawua siwalu. Fehede babangumae, baya ia mana, angeluahania, Yesu Kiriso ande lefa atebule, tidak berubah, letebuai, tidak mengalami pergeseran, letefalali, tidak tergantikan, tetap baik dalam kondisi, situasi, ruang dan waktu sekalipun, lehenia faatebule. Natahoga kita faigi babu ali, Bali negara tanah bee, maka ada beberapa terjemahan yang oguna amaina yang masih kezuaya. Sifafana sibai natafaigi ba terjemahan New King James Version. Hadani fa imani bada imane Jesus Christ is the same. Yesus Kristus tetap sama. Dia menggunakan kata tetap sama. Simana natafaigi amainan yang masih ba kezuaya ba terjemahan tanah beu ba contemporary English version. Hadani fa imani bada imane Jesus Christ never change. Artinya Yesus tidak pernah berubah. Dia mengatakan tidak pernah berubah. Hawa oya natahoga tafaigi beberapa negara babehedeni oguna amaina nyo mashiba kezuaya fefu ia manghendege wehedeni oguna wano fagel shibai gohit dede wa moy luaha ya ia da bahwa Yesu ande lehenia faatibula le mana khenia faatebu ai hasambale fagele ira he luono he ia dae bahe baziso mifenada ama ina nyo masheba khuzuaya utohuga kheda baba maema taromalizo aya ande atahoga kita osishira ma ina ai fada ifaduhu kheda ba Yesu ande no eresebua sabele alawa vetaronia moroi bagere ndono Israeli hana meha Yesus samesa zitola mame ebotonia fabaya no sonia tobali sumangi babange fa eni habahuku hore anda ha Yesus soba aurisil itu kehidupan yang kekal itu malemana tebu ai gete-gete wa ara ifatuna khada bangabua sisiwa ibe khada bamange lama ena elete denisi baba elungu bereba maha soyang awale sino oi fabe ibe khada baboto badete wa hasambale da azabele sehi ena utafaluazi sehi atau melakukan kebaikan moroi baba aha khedede angeluahania mufaluazi sehi te odane danege ia bereba omasida Yesus soaya meno i ofenai i omasi ita simane ni wania bazi Sara Yohane faza fangabua si feleziwa ama ina ni omasi ba kezoaya moguna gay aboto badadada he ibisa situasi dan kondisi meluono me ifa ema da esa nurasura heberai wabagina te ande oya sibaizi tobali goi aturan-aturan sinoto ele mufalua baka bagosali atau di dalam tradisi jemaat irege dos ini ha Yehuda tebai zile la falua sinoto bali goi ande hizai hewa ai la fenui baba malua goi sinote sura sinote faana balei ama ina no masya bakazoaya tobali ia mohua sitobali fangaro wa matira utohuge bangabua sifulu irugizi felendua ifa ema kheda hadiaji tobali oroisa babolo duma si sehi ya ia da so no sona hiada baba maema sumange atau mesbah persembahan anda ya ia banose anda atau kemah bazile tola manga zangai halawe anda eluahania bisa aita falua zimane ni faluanda ere sebuah meluono ba perjanjian lama ma bagalu-galu zura sifafena ya ia da la falua sekali bazi devi babolohe bagosali lo balangi nono gurife sondoni tunu bagina te ya dai da no ini zabelum guna kheda ama inan yo maseba khuzuaya ya ia babangande sohagele banomo lo balangi basabele sehinia baba orida ena egoi tafalua ba umasi moroi bambua bua sisuhi fehedi ba bua sisuhi sitobali fangibua edei
lobalangi. Ma imane me fefu wo amuata sisehi ande no amai dola zumangi fangada sohagele atau korban syukur tanefena lobalangi. Ngabua sifele delu irugi sifele efa ibe ekheda mamangilama. Na egei le ebua dede babangalui fangumusoi dede moroi baguli tane ande. Hana amaina ni maseba khazu aya. Fefuni sendada, fefuni temada, fefuni alui da to baguli tane ande le hadai siso siogete ya iya. Tidak ada yang tinggal untuk selama-lamanya. Semuanya hanya bersifat sementara. Hadia ia mainan yang masih bakhazu aya ni faimania kheda ifangilama ita ina ubay arere dedeta ina ta'alui zitobali aurifa no soda baluo safuria anda dania na inete baba atohare zuaya ya ita Yesu Kiriso. Na hia ni gama-gama amainan yang masih bakhazu aya. Na hia sila tebula. Meya ia afenu teorifi moroi bakhazu aya ya ita Yesu Kiriso anda. Bahkan atau gata faigi amai banahia anda dania ya ia zolo sitawa here iwaa. Ba lefa amate saai. Lefa abu dede. Lefege ege. Ba lefa afege saai. Tola tafahela dania bazura zama ile faza dobla sara ngawasi sara irugi zi efa. Ama ina ni omasheba khazu aya. Ta ena ni handagania badama ina ni omasheba khazu aya ina tafaduhu wa lekhnia fa atebula. Yesu Kiriso aya ita le fa atebula yo tarai da irugi bazila aitu. He ma he menebi ba he baginete siso mifenata. Telu masa furia. Imane tu homegi Yesus sama tere satula. Telu tafundondongo lizon denia ya ita. Tafundondongo lizon denia andru. Hadani fa imania kheda bangabua sifele lima irugi zifele bitu. Iduna-duna kheda ama ina ni masheba khazu aya. Wa sogoroisa baba me ifangande sohagele baba mundongo lizamatere. Moguna sibai tabe embur dalingata baba mundongo famahao. Baba mundongo turia refa. Bada ifatuna kheda wasanura sura andi ina ule mamale-male. Ba ina sabele ita baba muli sumange tanefena lobalangi. Sumange fanuno si otarai babu amuata do tondo toda andi. Balida mafihidi suroi bambevita. Babangumbaha, baba maduhu, baniha maafefu, sisehi ande, sino ifalua baba aurida soaya ita Yesu Kiriso. Sino tatema, sino ya mulaiga dengan secara cuma-cuma, dengan harga yang sangat mahal dan dibayar dengan lunas melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ama ina niyo masyaba khazu aya. Bay olifu ita. Baba nolo silumana iwaa. Meda azumangi suma silobalangi. Dani fa imania bangabua sifele ena. Bazi tambai da bangabua sifele bitu. Ifaroga simai dededa. Ena utabe beredededa tanefena lobalangi. Beredalingada. Baba mundongo liza matere. Malinda enoni lobalangi anda. Hana bata fonondongo ama ina ni masyaba khazu aya. Bermenola dunia ita baji sohi. Menola turia kheda turia refa ande. Turia pangorifi ande. Irege ya ita gini ya samati harus sok kheda pamondraga si fafa omusodede tanefena lobalangi. Folo elizon dunia no sambua fo ia atau sebuah kewajiban ya ita banuani hakiriso. Meno ya ira sino ofena mga ilala halau. Ya ita gay sabi na mamundondongo. Ya ita sino sofa aboto badede. Da gay tahale halawada baba mundongo. Baba maema bago taluan niya sa tumaafefu. Nasi daro malilobalangi ande. Ada sebuah ungkapan ama ina niyo masyaba khazu aya yang mengatakan bahwa jangan berbicara agama kepada saya. Tetapi biarkan saya, biarkan mata ini melihat agama itu di dalam diri setiap kita. Angin luahania amainan masyaba khazu aya bukan tentang kata-kata, tetapi
fo amuata. Famalua ya ia. Ba follow somasi lo balangi anda. Irege mainan yo masih bakazuaya. Na tatana ba dedeta ba tao uzi telu bala ande. Ba faduh dededa. To bali ia fangaro ba matida tanda fena lo balangi. Irege dania hasambala ta angirenusi ama inan yo masih bakazuaya. Ba baba urida ande boy ai tu tatere tededa. Ba tatengoni gai hulalala. Zinoma matere ya ita. Sinoma ngelala halewe. Fefu hade ya jitobali halewe babondania banuania kiriso. Enao ia maina ino masya bakazuaya. Dozim banuania kiriso samati. Pamoguna sibai muteretede. Hewi sambereta duria somusodede ade. Sidua. Boy mamale-male ita. Ena sabele ita bamamuli sumangi lo balangi. Doton dotoda ande. Basafuria. Ena boy arer ita. Babangalui esigulidana saliotaya ande. Ena ini ta alui bangorifi no soda. Kulezi manesi no tafonondongo. Bangaluo minggu sino lumala mainan no masya bakazuaya. Ia memberikan tentang sebuah gambaran kehidupan manusia. Yang diartikan dalam 3 bagian. Yaitu debu. Kemudian dikatakan seperti rumput. Lalu kemudian dikatakan seperti bunga. Debu tidak ada gunanya. Hanya diinjak-injak. Begitupun dengan rumput. Tidak akan bertahan lama. Juga hanya akan diinjak-injak dan akan mati segera. Dan meskipun bunga itu cantik, namun tidak selamanya. Sebab aboto badadada. Sobobo bazi hulawongi, basale bazi tan obi. Anda berada, data maknai ba aurida ande, tobali ni oguna elo balangi, bazorugo. Tobali saksi yang hidup, bahwa maema turia refa ande. Irege dania ama ina nama sebab kezuaya. Simane tuho kama tunewa bazi ma ande, ni fatunanya kheda. Wa Yesu sama tere satula. Atau Yesus pemimpin yang benar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, nitana badede mangande ita. Sawagala suai la Roma 5, ya Tuhan.